camgymeriad gan Vincent a Evans yn dwy'n y bêl. Evans pas dda ymlaen at Baker, a drwchwch ar y lle sy'n gan Elliot Evans. 3 yn erbyn 2. Evans, McCarthy tu allan iddo fe. Cyfle i McCarthy ar gydio nag ar draws i Roscoe. Cyfle gorau'r gêm yn dod wedi cwarter awr o chwarae. Ie, gwych gan y myfyrwyr. Maen nhw wedi torri ar gyflymdra, creu problemi mawr i amddiffyn Caerfyrddin, ond ydych chi'n disgwyl i Roscoe rhoi'r cyfle yna yn y rhwyd. Lewis. A Rhys sy'n troi ddyn. O, mae'n y drosedd fanna. Ond mantais da yn cael ei chwarae gan Iwan Arwel. Y bas tu fewn at Baker, mae fe'n ei lledu ddi allan at McCarthy. Ar yr ail gyffyrddiad, mae'n croesi Montaro. Sir Montaro Vincent, a Roscoe sydd yno i rwydo. Bet ar y blaen, 14 o funudau wedi chwarae yma ar Stadiwm King Coed. Rhaid rhoi clod i'r dyfarnwr fan hyn. Mae'n chwarae rheol fantes. Roscoe i fi, fel pob blaenwr da, mae'n un sicr bod y gêm yn mynd dros y llinell, a i fi Roscoe sy'n ar y gol na. Ie, sicr dyddi oddi ar Sirman, ond a gath Roscoe y cyffyrddiad mwyaf pwysig, sef cyn i fynd dros y llinell. Cyffyrddiad lleia ymlaen. Liam Thomas, ychydig ni wedi gweld o'r ymosodwr, mae'n disgwyl cymaint, mae'n rediad da, mae'r bas yn berffaith, a'r ergyd yn wych hefyd, ond yn syth at Fuller. A tro cynta, i ni wedi galw ar Fuller i arbed. Liam Thomas yn dal y bêl yma, lan yn wych. Rhyddhau y cefnwr de, Luke Cummins, ond mae Fuller wneud i hun yn fawr a gwthio allan. Wooldridge yn ennill y frwydr fach na. O, cyffyrddiad arbennig gan Roscoe i lwybr McCarthy. McCarthy at Elliot Evans, dim cam sefyll. Cyfle Evans! O, rhagorol gan Idzi. Gwych gan y myfyrwyr yn creu y lle. McCarthy ar bas, Evans ar ergyd, ond ar arbediad. Wel, 5 seren i Idzi. Baker allan at Rhys yn troi tu fewn, mae'n bert i weld. Evans at Will Evans at Roscoe yn twyllo'r amddiffynwr, a mae wedi denu'r dacl oddi wrth y capten. Unwaith eto, cyffythiadau bach ymyl y Cwrt Cosby. Y drosedd yn cael ei denu a Chycrydd mewn safle peryglus yn myfyrwyr. Evans yn ffigio McCarthy ar ergyd. O, ragorol gan Kyle McCarthy! Gôl gynta'r tymor iddo fe, ac un i'w chofio. Wel, dim gobaith i Leedsy yn y gôl i Caerfyrddin fyna. Y rhediad dros y bêl, gan Elliot Evans, a wedyn chwip ergyd, a mae'r bêl yn hedfan fiwn i'r cornel ucha'r rhwyd. Evans, waith da gan Will Evans, allan at Roscoe. Roscoe yn erbyn Vincent. Mae'n mynd heibio Vincent fel petai e ddim na. Mae'n croesi mewn gan Evans. Y camgymeriad ag Elliot Evans sy'n rwydo'r drydydd ar y postyn pella i 5 gôl o'r tymor. Chi'n edrych, dyle'r Gogedod yn well, dyle'r Sir yn well, wel, amddiffyn Caerfyrddin, rhyd y lle i gyd. Camgymeriad ar ôl camgymeriad, ac yna y gwrthwynebwyr yn sgorio. Maen nhw dros y lle yn gyfan gwbl Caerfyrddin. Maen nhw nawr wedi ildio'r drydydd a'i gobeith o unrhyw beth siŵr o fod i diflannu. Camgymeriad, y bas yn ôl yn syth at Roscoe, a Roscoe yn troi 2 yn 4. Fe yn rhwydo i 8fed gôl o'r tymor. Ond mae camgymeriadau'n pentyrru a Caerfyrddin yn ildio mwy a mwy. Pas nôl erchyll. Hanford gyda'r anffawd, gyda'r bas nôl, dim digon o bwysau arni. Ond Roscoe cymryd i amser a gwthio'r bêl na rhwng coesau i Idzi. Ac yn credu gallwn ni weid bod ni'n amen ar Caerfyrddin am weddill y prawn yma. Lewis wedi cael ei ddal allan ar y folio! Hyfryd! Ac yn ail gyfle i fan hyn i Griffiths! O, mae'n cael ei chlirio oddi ar y linell. Wel, prin ni wedi gweld o Caerfyrddin yn ymosod. Liam Griffiths wedi sgorio fyna, ond arbediad gwirthiol gan Will Fuller lawr i ochr chwith. Oedd hwnna'n arbediad ragorol. Croesiad da, ansicrwydd yn yr amddiffyn. Lewis oedd y gosa. Ond dyma Harry Owen yr eilydd.
A'r bas ymlaen at Rhys, a dyma fan hyn, mae'r perygl yn dod i Caerfyrddin, a'r bas wedi amseru yn berffaith at lwybr Harry Owen. Owen! Yr arbediad, ond yna Elliot Evans i rwydo'r pumed. 10 munud yn weddill, ac unwaith eto gwrth ymosodiad o'r safon ucha. Gewch chi ddim gol hawddach y tymor yma wrth ymosod, yn chwym iawn. Elliot Evans yn dilyn fyny, camgymeriad gan Idzi, yn gwrthio'r bêl, fiwn i droed e. Evans felly wedi rwydo i 5 a'i 6 gol o'r tymor. Ond fel wedodd Tommy, geith e ddim cyfle rwyddach y tymor hwn. Brilliant start. Got to keep it going, obviously. Can't sort of rest on our laurels, but yeah, it's been a really good start. Pleased with it as a group. Individually, it's gone okay as well. So yeah, really pleased at the moment. I mean, it's very tough in the second half with the wind, and it was a real arm wrestle for a little while. But the players stuck solid, and the desire not to concede led to 2 or 3 goals really in the second half. And I thought we were outstanding. Probably guilty of playing in straight lines in the first half, but second half we full backs were going high, wingers were dropping inside, and we really caused them a problem. And probably could have got 6 or 7. Lee, another difficult afternoon for you, and basic errors have cost you dearly once again. Yes, basic errors, but there's also big errors, and every error under the sun at the moment, not good enough. Out-fought, outrun, out-battled by a well-drilled side. Credit the Cardiff Met, very, very good, impressive. Good team to watch, I suppose, but yeah, bad. We've had Carmarthen watched about 4 or 5 times leading up to this game, and we felt that there was lots of spaces between their midfield and their back four, because they do commit a lot forward, and when you've got the likes of Will and Chris Baker, the energetic midfielders that can take our midfield and close the gap to the attack, we felt we could really exploit that, and I felt we did that at ease at times. And your team is playing full of confidence at the moment. Yeah, I think you can see that in the training, in the changing rooms before the game and stuff. We're all gelling a little bit more. New lads come in. It's just freshening up the squad. And yeah, it's really good to see. You're captain of the club. You've seen difficult times in the past. You're in for a really tough relegation battle and a long season ahead. Yeah, cut adrift now from 11th even. So don't worry about 10th. We cut adrift from 11th. So plenty of hard work. Personally, I haven't dealt with much problems at the club. I had my first season last year, and it was a positive season, so it's a bit of a shock to the system. Same boys that are now got to be expected to stand up and become men and get out of the situation for such a big club, you know, playing for the badge at the end of the day, and it's a big deal.